tako da mi smo arena 4, a level 7. Moramo samo pobijediti to. Pogledajte, on je level 5. Moj dek je predobar. Izgleda da je preloš, ali on je Kopieren die Sprüche, kopieren mein Style. Du Penner, du bist da am Haten, im Endeffekt findest du immer den Angeber nice. Du holst jetzt herum, weil ich King bin, du Bitch. Ich bin und ich bleibe für tausende Chickas mit Hoppens und Sneakers, ihr Hintergrundbild. Schieb keine Depris, nimm deine Pillen. Kennst du mich nicht, das ist lächerlich, Kid, man, ich geb dir den Tipp, fuck auf Insta und chill. Erster Song hat über 10 Millionen Views, zweiter Song hat über 10 Millionen. Ljudi, vidite, pobjedili smo i sada otvaramo taj pack. Dosta novaca. Jubil. Ok. To dobro. Good. Epiše to. Dobili smo epic. I ljudi, što vam pripoložavam? Nemojte nikada nešto što vam nije u deku upgradeat. Naprimjer ovo. To je prepuno. To je to. Ovo isto prepuno. A ljudi, ja sam dobio novu kartu. Frost. Level 2 će biti. To je predobro. I samo ćemo, što ćemo staviti? Stavit ćemo nešto što nam je unutra. To je to. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode Clash Royale. I vidimo se u sljedećoj epizodi Clash Royale. Ako vam se svidio video, dajte like i subscriber. Ćao prijatelji moji.